Praise the Lord. Hallelujah. Kakipak na sanga tu ni hunahin zitak mun ko ngay na hi kumtum atingta na ho laki khop naw kumtum tingta kay ka ngay na kumtum atingta kahong tuhin kahong lalago kahong pantay zikin papatin low pina chang hen la pakin ta hen zitak mun kahong tehi patin lung si na le na ho mi thitui puma la pau chap naw sulizana kum nisang walte ho tan lo la pau chap na je ko hiti hi ka he ka kipak ma jengin lalpan tam takin naule hongmal somin tin bangkim hi pathin lem god sa he tu til tu pon gol khan still confused legi cmt la pathinin tu ni hunding te ho he ela god pe ke hiti hi hefe ko imi hem hi naw hin bang machai bol thei po wa bang hem igin de ding pen chu bang hem i pik ding pen chu iti le Hebrews 11 again golin faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen ati igin now imu thailo ikinep na mu thailo ikinep na pau ho hi zuizele te ho hi alo pi mama zengin pathin hi choi hoi lo thei hi poti hi le ka honggen noma chule tuni huna tuni chantenge pathin ni ma chak zo se te ho hi evangelist te hi hen la pastor te hi hen la lam kai te ho zo se hi hen la azole even a kho amin bangkim zo se te ho hi le pathinin leiki sim til pat patinin alalem god sa hi ti ho hi ka supi ko ukanaw te hon he thim che lew henu ti hi ka doi saka he chuti le ei ma hon 1 Samuel 15:22-23 akizi golakhan sim hiti bin 1 Samuel 15:22-23 in latun phala la simulla obedient to obey is better than sacrifice ati azole rebellion is as the sin of witchcraft ati azokhan stubbornness is as iniquity and idolatry ati hi hunlane pa le ba e pawin bible ala simzengulla I'm sorry about the language barrier that we have these days but I hope in future Gen Z generation is generation te ho hin pau khat le ham khat hung thoi in tinu pathin hung choi hoi ngei ding a hiuti hile ka gen no me hi it will be even better to be to speak in English. English ay hung pao thei so ke patule. I know most of you know English. Khovel kumpin le ayong heading hi. Tile ka genom kita. Azole kay kapien na khot es komun no me he. Kumtum tupo na kipat patilakan video ke ena amuna laki umlaw hizik in Europe ka umnain kalenzela the moment I saw es homonom I think there something hit on my heart kalung sungahin behem khathi akisun golen oma at that point of time I knew it there is a divine connection with me and this place and all of you kana sep na hi anom ay po. To be honest, in a simple definition atun, it's Sodom and Gomorrah. Sumlepaya tama, negle don, ano pa, bangkim ano pa. Don sitli ano pa, kuman le ay mo po. It's like a Sodom and Gomorrah. Ahin lalal pa, zigula tiyeng toding amite ako na tiyaw ho hi. Kayle kalunggil asun kamama zing atun. Kanu evangelist no ho, hile ko hile kahepo. Robat hile kahepo. Ahil es komunom izi amin kamuha pa sakan kalung tim hi asun na mama zenga zipat atun kahong kholta kanaw kahong dotle ikho kahem katile I ati zi es komunom hi zi tang lama 1996 kizok dok pen kho ka he zi kha kapu kapa house na kyo kho he kapien na kho he so pi ulenaw ikilung sit law zi kun iki happy law zi kule ki ngay lut na ki respect na law zikin future plan inay law zikun Kuala ki sumangka
ahin le zi ma sanga chun pathian zi es humun no makala pe na kho hin revival kho he pathian thagaw lim le ki pa tagam nu le pa te ho kapi kapu te ho an ngola la pau cha mun na he kum gup ka hi an ngol pau chap nan ka panga ka hezing na laya pau chap na hi ana sa thei ma zenga ZS homun nom hile pathian in lei ki siam ti la pa sa ala siam a hitai ti le ka gen no me hi sukmang ding ala go zeng ma lew le pathian in a phalpo a hin la lawak heading khadu chu pau chap na ho ki nei zel se ka khom pi te hong pha le mi zo si khotang lampi kho hi wanga thingtang lampi hi wanga khun mi hong kal do son sul le alle lo hi la o kho cho nom ne ati se ko azo pha ki khop na hong pha le mi ali ma la ma thagaw hi a hat di ka bange es khomun no ma hi na ti se ko bang hi talele khomun nom hi chu amin hi chu mang tapo na ati se ko chu mi le he to omele es khomun noma ala cheng khazo se te kha ala dong lew chunu ami thiu pot ven tiu anop dan thagaw ki polim na anop dan nek le chak hol na anop dan mi hem aki tok dan ho zo se kha gen in tinu ami thiu pot dei chu tu ni chan he ki gen mang lo ale zi huna pathin in ezi es khomun nom khel khel a hong tel hile o zi lấy cái xiêm má bát sa man thil alem got sa hi lo le bang zi ka tu chana es khomun nom min suk mang dinga agong gala ala suk mang go do ta ala suk mang da no ta tu ni a pathian in nam pi ko na hong mat ki thei hem ti hi ngai to lew hen pathian lem go da hi lo le zi gol thili thei lo dinga hi iwang pau ki happy hi tiu pathian in alem got khat chu mi hemin isuk mang thei thil bang ma cham poi mi hemin kanuneu evangelist in kholam hile kanuneu ala hi kha ka pathang soile ka paneu ala hi robat ji tak akhi pathian in ama cha pa hile kanaw nge nge ka hong ki in sung sak na ei po pathian mit mu achun ki bang che di hiu ko ma alal chom ding impo wa ko ma aneu chom ding impo wa bang khom che hi tiven kum tong ga mi tun tiengun lalpan ilo man dingu ei koi pek sau hi del zel hi tinu request ka hong bol nom khat chu pathian lem got ki ti hi mi hemin ngai dan le opinion hin le khuk pu go poi hitiu pathian in simplicity a hung khomun taw khomun gal sat khomun atiu je chu hi zeng i hung khomai hung taw khomai gal sat khom lew hi zeng ngai dan zat chum te ho hi bela poi hitiu pathian lungdat nai hi khana Mizoram achi ngai kai loading kalakitema azik chu bang hem te lampi a koi talo ahin la je hung na ding hi Mizoram ho ding a hi pha khan Mizoram lampi hi lam khale ka he phatapo kalung gel kha ka na pa sa je tak hi he ka hung tung zenga Mizoram chu khoi lam hem le ka he dek tapoi a lampi koi na le ka mudok kai po ka ki phagin hallelujah lal pal pi pathian aphat dan chu je gol cha hi kagyan dom tampi a omin dan khat to le lai sak khalo lew chunu la le ka sanoma zela hi 2003 ko makhan ka phok ata kanunga deu lai kan kanunga lai ka ti le tu chununga na lai lo la he mo 80 seko tu hi ka tek tai ka ti seka je kalapo khatu I hunwa ding hin mi ko na ding mo lalpa na sep ding atam sem tu ding mi atomi tila kha 2003 ko makhan kasim he azole online a hilo le youtube offline al ending zo site es homun noma ala cheng te ho zo se kha pathinin I kho hi inam pi wa ei ko na win amang hi hung khomul lang pathin pa khom hi tinu gal sating in chi khom hi tiu ti hi ka hung ti me ka chanau te kenga gal sat chi di kai ka ti le khoi ta ka MAT wa es humun no ma GMFDI gal sat chi di kai ka ti le a hung he thi mo je pha chan he ki ho lo di ta chu
e hau ta ke ti loi to message tampi piung thoto lom main simle ka simman po kai chu kalunggel hi takhi hong yang Wednesday ni tarik gup ni khan ka hong tunga da nga vela khan ka hong tunga ani khuwa khale ki chol lovin ani khoma ma khan le ki khomin ka hong panga ka ki pa khi ahin la dam lo na ni hong pa Saturday ni khan ka hong thei po nasatakin kapaneu ke nga la sakna khale leipik thei ta chu katile la sanai ti tiwa ale la sakna le e pitangul le katile Sunday ni le e pitangul le katile testimony le neu khat ka gen uti katile ale a Friday ni sa khan kadam po ka kichit ta kana tui kana thitui to ka bang to ka oma azzo khan kadai leng diarrhea ka hong nei ki da ka thitawanga kai chun ka thigu ka tam le ka ti Saturday ni khan ale Sunday ni khan ka hong ki khom thei ki da hallelujah praise the Lord God is good all the time thank you la chung samai mai tang ka ele thu gen le pa jong si ki chai di check Zion gam zuana kachala ya him swal thep na tui pi ahum kinok se chao le basamin kalai mu se dalpan onemi ei hun kuwa kachao thawin la kipani nei hunti lalpana septing atam sem tu ding mi to me oh now nang le lalpan ahun ko ginum taga ana sem tu ding in dale ti boy du by gay loading ni hem Yahuvel ahin malzin mai ihiu dan tukle huahu vang pata chale in lam zuan in chai diu iban in ye vai lâu quan ihiu Yahuvel ahin kipagin dan le in lam zuan nghe hitiu chia ding hitiu o Zion cha te dốc tất na zalen ni khoan ai ta tuan bang ilehin kwa izo padle lalpan onemin ei hun kuna zia legim kami o ngai no ta poi tiu lalpan asipting atam sem tu ding mi ta me o now nang le lalpan ahun ko kinum taka ana sem tu ding in dalat ti boy tiu by gay loading
hem đàn là tiếp bôi tiêu bài gây loading hem đàn là tiếp bôi tiêu bài gây loading hem. Praise the Lord.